Enshominke hingwire President Museveni arikwerwaho abandi bebembezi b'ekibiina kya NRM mu ihanga akatongoza okutandika kuhandika abahagizi ba NRM okwetooroora ihanga ryona, okutandika kuhandika abateezi b'akaruru nikwija kutandika 2013 okuhika 2017 okwezi okukanda hanoho aba barugirayo kwiga bagenzi baabo bakija kwehandikisa. Ekigendererwa ky'okwehandikisa ntwenda kumanya ba members betwine nka NRM, ntwenda kumanya ba members betwaferirwe nabo babiyo mu registers, ntwenda kuhandika ba member basya. Chairperson 0C1 bachira ku influencinga na influencinga registrars. Ushanga chairman na leta abantu abatari na mcharo cheye na bahandikise mu register, ushanga aha muheru cyateganisa then ekindi okucererwa update eginecererwa mwe okudisplayinga register. Ntukira kucererwa mwe ushanga abantu bashanga abamwe batari mu register kireta ebuzubu ushanga abandi abaryo mu register tro mcharo cyo so ushanga cleaning of the register ubwiro bw'inyine kira kuteganisa abo kuba noreberebi abantu bajamba bari ama radio ninga ama TV so twetaga kunga kongera amani mingi munonga cyangwa abantu bamanya umamo guturuho na nabwinshi twenda abantu handika abantu mu registers so abarukusingaho ahariyeki bareke ngo register baje displayinga kare kitubase kutwanguhira kurondamu aba bantu batishimwa kwamba bari mu register nabo ababuzeremu nabo bagararemu then tufune register nungi kituyambe omukuronda 2026. Omuganda bebembezi b'ekibiina kya NRM mu district ya Buhwejo bashaba bakoza kutandika kuhandika abantu kwetantara okuyaha abantu ebituga. Ebi byona byagambwa mu kushomesa barukuza kwebembera mu kuhandika abantu omu kibiina kya NRM mu district age. So already ubwegiso ya failing exercise yitu ubwo mwana kuza kora ibitaro mukaga akamuya 10 dera akakora rusha boshwe yakwata kuzire mu ngiro nana akora kutunga already wayashurire umuntu yakukora kwarari abashomesebwa babereka okutina bwa nyuma yo kubagira ngo bino kuhandika abantu bari kubashanga mu makagabo mbwene kandi wamushanga hakwe kuyavuga tumidini wo movement abana ngo batakutamanya wo movement natara wo nyoni ngira kutukatungire gazette presses within the cell rero umuntu ari wiringi weka abantu we yazanye atokusomuka hagiye kuzakwandikira yo twahandika ba NRM twahandika byo twaze n'umuntu n'umurika n'umutanga so ndabya ngo unari okulogo cy'umwembe cya NRM gutarwe cyo yo amapate ece kintu tuzakushunga nimba tuma nyencha kare mugire mu training ba registers ba parish na naba village mbahereze bikoze so 2013 batandike kwandika abantu bitu mu kibira cya NRM. Buhweje ine byaro 388 tawona kanso zina hamwe n'amagomboro 10 gasha kwa era kiza na Juliet Charsima.